Eqinisweni it was positive ngenxa ukuthi sabona utshintsho lokuthi kuphume umgabe. For 2018 we just hope ukuthi uhulumende ongenayo uzofaka i-situation whereby ukuthi abantu bebe lama-opportunity emsebenzi ngaphandle kwe-tribal system ebi-implementwa uhulumende obekhona before. Of course siyazi ukuthi before bekule nto okuthiwa i-agreement on front ukuthi abantu bayalingana, but mase singena emakhampanini sibona abantu beqhatshwa ngama-language kumbe ngithi ngezibongo, whereby ukuthi sibona abantu emafemini akobulawayo kubuya abantu from eMpumalanga sebegcwale ebelekezeni emafemini. We hope ukuthi ama-project esiwabona eqala kobulawayo azoba ama-project azasiza abantu inzalo yakobulawayo.